شویدن لکانتونا جزیره زیپیک باریان لحرمین دنابرا باجر دربیسی و باجرو که زرگانی ده زیپیک زیانا که مزن گهاند چاندنیگه ریوبریا چاندنی یا دربیسی راگهاند کو جبر زیپیک 10,000 دونم زویان زیان دیتیه نوچگانی محمد بادلی و حوالی می قمروان محمود ایسا روشا لحرم و زیانی کو پیک خاطیه جنیز ود شوپینن بخوا منتهية تكهربي بسري سدية بينج يا ده ماي يعني قش شوي قش تغنى ماي بسم الله بسم الله بيني بسم الله بینرن هجا نها ام دناوا زویه کی یه جهدنه اف زوی یه گنده بیرکنیسیه یک جگندین باجار دربیسیه کو دو ده انجام بارینا زیپکی ده کو زیانک مزن گهاشتیه زوین وان جوتکاران جخوا نتنه گنده بیرکنیسیه گنده ملکه و هجمارک جگندین کوروش آوای باجار دربیسیه دکه و هما بیشن دناورا کسرا و باجار دربیسیه ده گل گندو ددانه ایواری ده زیپک باریایه زیانک مزن گهاشتیه زوین خلکه جه گنم و کمون دناف ده مرحبا اشترب ناوی تبخیر؟ ناوی محمود احمد اسکا نها دو زیپک باریا بو چه ضرر لجمع چکریه؟ خود زیپک باریا ضررا مزن لکمونی هاتی لجه هاتی کسبرا هاتی تعدایا گیای گنم جی ایتا چه قانده جهیتا چیه؟ بخود 6 دولم هفته دولم جهه چویه دورا 8 دولم کمونا چویه 100 دولم کسبرا چویه و گنمه میجی دورا 175 دولمایی او جی هما ام بین سری سدی پنجی جی چویه تا چه چانده بو؟ من جه شانديه ومن كمون شانديه چاوا بو؟ قد او جبيا خراب تربيه جهه من قل كي تعدق لك ليهاتيه يعني ام بعض بدين بقى قل كي دلي ماشيه بيدنا جي او قش روج كانديه كموجي وجهش جه حشتي دولمه كموجي سي دولمه بینرن هجا شخوا ریوبریا چاندنیه یا باجار دربیسیه جی کت ناوا لیو و تفگره جدانه سبه ده لگوری ریوبریا چاندنیه دبیجه بهتری 10,000 دونم دناوان ده همو جورین گنم جه و کمون ضرر جسدی چل دیتیه خود ضرر يعني وكم كارم بيمنس نسب متفاوتة شيء الشاندنية بالأخص جندي نزيكي سينور وك بيركنيس قال لك ضرر لي شيء يعني تكارب النسبة ضرر تقريبا 50% بشكل عام يعني أفاسر قلنا مشتر بيجم لمحصول الدنج يعني زي دن وك كمونيا هي فول هنا كزبرة هي جه هي نسبة ضرر قال كيبر ما اللي جاني قوي حق لي جدود شيكرنا جدو إيفاري دختاق أبت الشيبو ما اللي جاني طوارئ شيكرن فيسيزو دركتنك شوفات بشكل عام أم وقت بيجي نسبة ضرر قشيد حسيبه بشكل عام محاصيل يعني شو قلنا بتشي زفيدة من قشتيبه أما شيء كان أما الناس بكم كان نسبة ضرر الجمع قاسية يعني تخمينات ما حيانا نسبة ضرر دها هي حياة بينجي وشيستي وحفتيجي هي يعني